mumeze mute? Tubaye ikaze nanone kandi muri iri somo ryo gucuranga aka kantu abantu benshi mwarakansabye ka kantu uko musabwa gucuranga ngo bazakatwigishije. Nakazanye kandi nakazanye kabisa. Bari hafi no mwitegure tukige cyane kugira ngo nako tugafate tukongera kubyo tumaze kumenya bindi. Ndebe tumaze kujya kuri byinshi cyane abantu mukurikirana channel yanjye William Pro bagezaho amasomo atandukanye. Ntekereza ko tumaze kugera kuri byinshi cyane byo gucuranga kabisa, yaba muri style zose, sibyo? Rero umunsi nateguye kwigisha kano kantu rero. Ni 1 4 1 5. Akaza kandi gasa nka kopamira turanze ni rimwe 4 1 5. Mwayibonye? Five. Makabonye kandi nako left kano ni hano twafashe rimwe usanzwe nano ni izi 1 izi zombi 5 izi zombi. Rero mwabonye kwibanga ubundi irimo iragenda, ubundi ugashaka speed mu maboko. Ni kane isanzwe 4 isanzwe.
voice nakoresheje light 1, sorry main nakoresheje stage EP, layer nkoresha iyi brass section, brass section ku cyuma cya brass. Gusettinga ni kwa kundi nukuza nkakoramo ya micro ngira ngo murabibona. Iyi reverb depth nkashyira kuri 0, ni depth nkashyira kuri 0 kugira ngo irebe rivuga neza uko rivuga uko rivuga depth ibintu by'amiko. Rero asante sana murakoze, naka nako twongera mu byo tuzi nako tukige. Asante sana.